واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ زیادہ اور کڑے باعث بعض بانے پر رزق کے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. نُنَّدِي آکسان چھ زیاد رزق ورکڑے شرے ورگرزون کی اخبر رزق لرا، آکسانوں چھ مالک لی خلاسنے دئی پداس طریقہ شریف آئے رزق کی یوشان شیم. افبنعمت اللہ یجحدون، آیا دا اللہ دا نعمتنا دا خلق انکار کئی. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ پیدا کری تاثرہ ساسد جنس نبیانے. وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظا، اور پیدا کری تاسو لرا ساسو دبی بیانا زامن و نسیم. ورزقکم من الطیبات، اور خوراک درکڑے تاسو لرا دمزیدار سیدننا. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، آیا فباطل معبودانو دا خلق عقید لرے اور دا اللہ دا نعمتنا شکری گئی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور بندگی گئی دی دا اللہ نہ سوا دا شان چی اختیار نہ لری دی لرا دا حس روزے اور کولوں دا آسمانوں دزمکی نائس اور ندی ستاقت لری. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، نم بیان آئے خلقو دا اللہ دبارا مثالنا. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ پوئی گی پاک سو تاسن پوئی گئے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، بیان کرے اللہ تعالی مثال بندرے خمرے وسن لری بیسیزوانے. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، آغسو چمو رزق ورکیا غلرا دخبر طرفنا رزق خیستا. فهو ينفق منه سرا وجهرا، نا خرچ کی دائر رزقنا پٹوکارا. هل یستوون، آیا برابر کی دیشی دادوارا بمثال کے. الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، تول صفتنا تخضائی توب دیو اللہ ریم بلکہ اکثر دی خلقنا پوین لریم. انظر الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل لا مولا، او بیان کرے اللہ بالمثال بسڑی او دائی نوی چاڑا وسمن لری پیو سیزوانے او دے بوجی بخبل مولا. اینما یوجہو لا یاتی بخیر، ہر خواہش دا مخور کئی نروی آیس پیدا. هل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وهو على صراط مستقیم، آیا برابر دے دا سڑے اور ہاں سوک چاہ حکم کو لشی بے انصاف اور غفل سی دلار بانوی. وَلِلَّهِ